Skuru yobundi notia ya Karumo TTL wondini ya thwana ni tharite bunene kiumekiera bamukirite kio kuma kiri RAIS ya TVET yumbanite bunene ya Mungu yo Kenya kiaria mwarimu munene wa skuru roriti aciari kwithira baikiarito skuru akiobe na kosi nyingi muno cia tethera rito bao ciokeria ndene yo turobo mukiri wa mithika aina ripoti rungu rwa miaka 6 akinyume kwambirirwo mwaka 2016 cukuru emauritani yake ubundi note Karumo irai wandine ya thwana tigania westi ni itetie nkathe no chinda iraira ichikene ya nchamba mwankana mbemwe ya brobo atumirirwo RAIS William Ruto ikulu onto mwarimu munene o cukuru Flora Kanywa awete kinya kethira ibaichi babwithetie boya bateregirite na mbemwe twaria na very many institutions kuteo ya ena max tasieto again kwina guo twa communicatagirwa ni andu acio mai involved na function yeyo taningo kana ni matwirire ensure you are very smart that day magisoka matwira ensure you don't miss na rina twa tonyire in the hall ni twavurirwe thimu nyingi muno makienda ku inquire are you still in the function ru undu cio no atumaga tuona maybe ni turapenya no tutionete takoto gukora number 1 na kambuge our position was worth tondu ni turutaga wira pio as Karumo Technical Training Institute. Cukuru e Karumo ya bwitheria graduation yawe mbere tariki 17 mweri yuele mwaka uyu na ana maneana na bauma baina kosi mwanya na Flora wete kuritaniria ngwino rumwe amwe na kwiritaniria kwaritwa ikogutumite bakona mpumi njeya unity among our staff members, among our board members, arema to supportaga fully na nekio tuvotete kunyita namba yo bega murona umuthi ciana cietu ciena discipline na kati ya target ira twaugite ni performance yetu tukiaria umuthi twi at 78% na ngwiciria ya all the TVET in Kenya in yetu twina nginya department ya guidance and counseling eyo ni akuariria ciana iria ciena challenges na nituvotaga kuma guide nigo mavote go cope with the challenges cio. Still we have the co-curricular activities. Amwe na bo baina mathina yara yaomba kuthirwa bakabwithia boya nkuruki yare okwaga arimo bakwana iracia mona miako engi board yandikite arimo 79 uga translate mbesa icio no asiukire a very high wage bill but somehow ni tura manage then remone to expectanga capitation besa ira thirikari besa ciana iria ci in the TVET remwe ikarega kuwa disbursed koguo ni tukorogo tutaina mbesa cia kwigana no somehow again ni to manageaga ringi sukuru yetu itina accommodation ciana cietu ci saragia nyomba jaya sukuru. That's also a challenge tondu gwe ciana imwe igendaga ananginya 6 kilometers from Karumo TTI na nekio at this time nirauria ndo athwana want or athwana zone matume nyomba nondo ni tura expect population gukura makiria yoguo turi currently tuna population ya ciana 5500 na niturona that population ni kuongerereka come next term tondu twina intake in May. Ari Karumo egeta na mbere kwatila kanya kantu kone chieyete. Yes, because as I speak now arimo akwa arema e concerned na PC niturageria kuona what have we not managed niguo come the fourth quarter tondu riu thaino twi third quarter and I can assure you the third quarter tuyarikiu na maundu mengi muno mayo. Madam Flora riu narombete aciari kureka kuona na barabata wata mpumi cia weta University ya Kabariti akiwa mwana wonthe no athome mwankana ara kwenda etikumakania mpumi ciawe nitukuva mwana kosi ya artisan arikia artisan agendaga certificate arikia certificate atonye diploma na kuma diploma riu ni wa proceed to the university and the highest level ya education kumanisha mwana waku anaskoete nwatu mwambiririe artisan athie certificate athie diploma a degree masters na PhD and we have seen it happen ukauge mwana waku nekia all those in your homes netura ku request umarete wetu tukuthomithirie visi yetu nayo ni manageable
tondo thirikari nä rä magä ciana mbeca imwe ino ciingä muciari akarĩva na nĩ tũkoragwo na flexible way of paying our school fees. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.